Basi mono ekibindi kikere nturwa sore na Onsoft Studios. Ati bono nyagoteba ngati twajiti basacha bagusii. Kwani uchingo bona ramo kumnyoka na mulu wabeke nyoreke kimo mutumo bakemete igoro maro usengai asata bwene tina bwene ati munga otenga. Kingajiti basacha bagusii. Bona ya mangana ali amarua murua na rokoleta ali mangana ali rikale. Na rokoleta boniga. Ngana rokoleta boniga sneke ni mkwara twalete muruabe. Dijumete diko. Baba gotika bono nyomre na otwala bano sinu 20 ko lega. Dijibono mete kwenye tinda manyanga mukungu na bwente kulindu na bwente kuisibi na bwente kwa kachinchara etukia rosi lipstick yake bona mbona na manyire dijo mete ayango ngati siringi chisini niko na isanika lakini boni igaro nte bona wati kwaso abana balinga bano sinu 20 utangonje mbota bana 20 njabera toko twara pi ngikuira ngata itene ha misini mipi umusacha karo umiye bada ama itako ndi bintu bya ama itako karamna abantu bande bakora Igo egasi no kubyara mbyara bana 20 nkorona bana bana ni mata ali kubeka bana chianga umwana chinyonga isikotire mtu msacha mugusita kwa basa ndukura bana yanga abwate umukungu ayo manyene wisache kondo orabuke ukura bana chianga narako na isikuga nando chikulia bakungu bande ugotika nyumba nyumbugiyo ose pore kali ke ndi buya na ndo menyete buyo tabwati stress nje mudogo kintali na stress yanda onsi inko gendi buye bintu bikugenda smart bikugenda inywe amajingi bono nase bono ukwana singe ntuli tangani turanyora mwana taibo bono kumeta nakora kire gento bia tikachionya uri mwana oyomo oyo kabere naliyo kumanyangana ki aberangwa ntebe ali ngeke maene usiye mutoko komora nyumba bono ayekero nyote kumusaje ta kuna ndagira musaje kitaibu kyobwate njumsa tangu twarule kwa ngebesa chitutupik ulio pop gene aso kuya nonge utura mpango aka gichebesero no gichebesero Utete bintu bikora binya gusio mibone biaso. Ngibona. Bitari kole mapara biye ke nyambikirwo. Gwe to umuntu akoreme akorosi birukunyo tari bokomba okugorera. Tari yo ara kugorera no rusire birukunyeri. Ega anenge ntote to yani ali mesamba. Nona macha akobikorota yo. Tango tenga inche boniga umusaje mugusii. Best man. Abaga kabale best. Okay, jitinda kana. Sasa bagusiaro. Kera namto kwane gore shamba sasa bagusiaro bama ito kurusi kenyambi aro bya aro tinda kana sasa bagusina bya aso kulime sambe aro mbai mbachite keras kwara lakini bone gendo ngo babuni njiro se gendo ngo babuni mbakwa none siringi gocha korre ebese yo msacho mugusi nako asa bakungu number 1 usine sengenjo bani bama itenga esamba rasima balime ane bwate ekena na kikirina na kina bako nyare gasi yibona bako takfasangira kwara ile hatato na bako buruka ne basaba bakungu nonya bane batano stana kiringi yora abodi bona ina kikiye kogera dikiri kogera chenche na ninte ngoti ibyo mwiso bi pora manganale biye erolie kugenda biye tractor yale me pikipiki yagenda etari kwa mandosi igabu nongisa nikite kangote bona ekiri kyoka yorwaniti asa kumubwawo ekiri kugurwana nkinda yachiri kunyomeru muna gotenga tete basacho nkinda yachiri kunyomeru ngumera ne toothpick chitari kukanijika nje mudogo ngeo kwa manjera ekiri nanya kwali tibesa tamani nanya kwali tibesa ogumwa ubegete biya anyene gari yakugurite onye no ngokorosiale arasa nchiri kende ninga muna babo se babo kya babo njoroke balikana gade tiribata kike mwana wo ekiri bangu achibesa chibesa ni nje natia na abane linjuna alikuwa atalinda lingana iga atawesana asiwesane I don't care muno onganiga enelinda oro chenchiumerane Jikitanga chibesa chiumerane bo chiumerane munganiga ndinacha na gentekyo gicha akuya kuyi no mbosa igo ai numba limo gocha kugenda kuiba jirani jirani aralia ngengurusi nditeko ndigichanga besa ongere besa yesai mai nayo liko kuiba jirani akuya kuyi onga koro muraga ichire kwa ngotega akiyo za konya no mugako nakiki ngotenga ki inchino siemon ingisa negete pora kenyambi gete kunwa ndonsi rabera igo yani enkulite ingisa negete yani mwago mugusiga kigaki wa bona ngwasekerule ya ngogete ngosekerule ya ngogete bona amete kunkwanyoro gwikire kunya korabuka abo sokarabuka ero sokora kwa kwandira bera kimba tona mafuta ngo yaka none ngombe tayo mafuta ali ukame ngombe tayo ngo yaka ndenda wasekerule mai sinja sire gotema kwa advice na sire gotema no musani ogotebi na sire gotema kende gyo stokali kuibwa una nderata ekyo sema kwa timanyiti nawe maite abera baba naye no mukongo tiri mukongo chibesa chyokwanje chibesa kende kurunga chibesa ama note ibunda kubuli enseye igoro chemuneriga
Life is too bakateke songo na life is too short bono. Ogumana gente Kisii sana. Mbu yo menya amaisha masinde kinyo bogumubya. Kilinta getana nyora. Nyine chinjara chiane na saru na ros. Nyine tukiane na ros. Ngorre yanga use ko kilinta gete na nyole pesa nganda ros. Lakini amangana. Wono mo sinini. Tura atake. Nge umise ngende mo gondo nde memba kali ngara liche gechara. Okoma yake koko kingu. Kurukumukanya lebe. Tichindo kumukanya lebe. Monto tayo oragenda sagu chungwa machani anya gutikara kera lituko. Airo chuno chunge cha kera lituko ebwata machani. Kwanya chunga mambi ebwata machani. Nonywe cha yeyu. Nonyenyu. Labera nonyenyu. Baba. Labera nonywe cha yeyu ebwata machani kera lituko. Aendo chitingo korusiora. Kwamwire. Kagari getongero si magalo kwa tingomanya. Ige ntonge kama kawaida. Ige nte sure bet. Talingo nuko batisha. Ngiya kubatisha ne vitambi ngakia nguchutu inche mdogo. Hey! Akuntongena wala be. Lakini abasacha bagusimba le babe. Nene mabu wachire. Lakini mete umuntu okonginyoria. Muruabe. Kimura boli na bwate. Lakini shampango nyeri mali ngi my friend tyango. Nene mabu wachire. Muntu yo wachire sekere kitutari kurusi we kenyambi. Lakini abasacha bagusi. My friend abasacha bagusi lakini igabwaro. Lakini mwana mete tyango teiga. Tari ati mbangete. Sasa bagusi timbangeti. Sinyo tatono mugusi. Pambara ba mtonto bwate bagusi. Shida ya basacha ngo teba bagusi. Shida tuwe ya moiga babwate eye menene. Bale abaguko pesa yabo tagukwa ibungo tai okomte pesa ya saruni okomte akoponi irenga pesa ya saruni okomte ko elibu kuwa elibu empoli engima kono kusmua empoli ngo elibu yani abakonga ai tomate usemia mbiro sana misini ba ganda gotigara be ndumu ona ntai ibichare biana mete ibichare biana mbioka irango tebi musanya ka gwata litoke mugono liogotwa tokunya basacha bange bansi baje tukosa bichipesa ya saruni litoke likwali tukwa okorekea ukwatu liya rara konete wakunwa so ibiara iga kobe uchika igona liora amenya no musajo mgusi talingangene wanankali ama toka leo jadi toke gosemia mbiri gosemwa 150 ile ngango to wikanto ndusi elibuye gechara chiribubire chetuki chiribiche bichara no akibese ndisani mubanga yako igurire biasara gaho kugurire biasara okoringenta musacho mgusi bo ligare maiga be kechibese cha biasara musacho mgusi chibese ndi biasara ko musacho mgusi naso kwenda gukuna musacho mgusi biasara ko igurire byo kon tingende gatali para ali usesukuma tingende sebo kon chete chibesa obo sire obo bwata na atika tali yoga obo sire obo tandika nakuta ko kenye sukuma para nakuta ko kenye sukuma para ebine ebo jingo bo kwa na boniga na ubo gerera biska bangi batari ko gendere stage ko yango bona ki iyo kenye sukuma ke bantu bakondo korigi ento bora yo okokiri ngabona ngebwa ke sa inje bona mbede na amazi ngabo ngwetu ngwetu ko mazi kuroche boniga ngikibona ngwetu kwa macha rutinde itweka kingogaina ya baba emekapura bose kusierwa machi yaruke ikubole ndikirandi sunania maji sitindu sunani maji kusunania maji buone atali make ubu mwana uwa nayo kwera ose I think nyara afadhali mbere sito kanya kuri kitu toothpick nda vera sito kanya kuri kitu lollipop na afadhali mbere sito kinga sasa bagusina abaya menya lakini njenge ntona kwa advice na ki nya karumu yo nyando nyo change no goteba nako ganiria maya nyabera tiganda gotebiga nende guchakera rikite kyo gwato mutu muno riga ikinyambi gichire mugondo na kikyo gwete na umuntu buri kurusi kinyambi ki okukura byo kura kumuna okukura okerusia marabaime ngote ime ko karansa muna na karansire obo chingu bunya ukwana ka bwere kwere kuchigali bogende turanyo letwan emambe kurusi tenya kanya tutubike chunya kwabuza na kikutara manyeba muno konyo emambe kwabuza kurusi kinyasi ngachwa Korea atia. Ngwe atinde. Korea na ngwe atia. Nyasa na gote yogutimuka turanyoke. Nso ngene letera mache nyo ndimbe bitayi bitari konchi mutu. No ndimbe yabasasa no ndimbe yabasasa. Ni ali kire ngo nyomu ndi ngo nyomu yali ketingo nyomu. Lakini nje ndikwa pesa. Ai baba. Ina letera mache karua ngine kondikira ligo. Usangumeti mino gotara uzweke nyambi yo. Nyone nyasa yo nenge twani. Mayukange nakuru usieke nyambi. Usengo kuligiri bono na yambabo. Kuligiri bono na yambabo so. Ya akona tumsacho mugusiyo bwate besa. Sura na bwate besa. So tabwate. Eke nyambe yako ye pi besa kunya kolengere nyasaima. Oko tenga tigana na yesu kuma tigana tu na hero ngoliba dollar. Bore ke nyambe ko ibukere tukota bwate stress. Angola na yaba. Yanda trekende ndende. Keno. Kukubanyo mire. Nyasa inde dagote.
basi mono ekebindi keren turasore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sacco Plaza ime mu Gusii angena Kisii Stadium ase chibicha chinkenono ku wose chibicha chingia kwa no moncho ase studio genda Onsoft Studios obutare tukuri rero erinde bakwakere chibicha chingia eri nawe goke ekiagara bichane yakere wose ni yesu guyo kwa wose ni nyangi bichane iri tukunde lionsi ne ra yago ne record ukipu nyazago sini Onsoft Studios ibe ya Kisii town.